Vita wali lamego assalamu alaikum ni Musa Kulubali en sigiro ben kayima inshallah wala ne kala yini fi mun kadaka ambe jamana minano e kay jamana yi mabara be mesan bodi ma an ko bara san bodi ka ni de kunte flay an ka vraiment ko gele amambulu doni kadaka an ga yuro be la jele de firle du to guma mai ni sanu yi kumbo rom na dondro ibai ubno yoro datu akuni yoro firele do anda do fu uni nyemo ko jemo kande duwa ube fere nyira di chenre re di duwa angon masika ga alay kan donde ne ko ngalla ni jamana nyemo ko mawuli ko fle kayda kadaga kayde sigi mesan baraka bara fuiti ga kayandi san barate anga jamana intland lani do yoro do yimoni ke yoro yi do yesenega yoro yi o do fene baka mara yoro kay ko ni san barade be ande ala munu fle san barade association on cité yangawi be sibu mara mo de anya man to ko sama jane ko bo ko busula wartam krefe balla san fe ne ka bara fini kala nem na ma bo ko no ko de ka bi bo ko bla may ngoni an ko me ko so vera ka damne ni poni matre tematike tabla fara da chenre lo sere ngoni firigalo ya mine kili me flana fene asan fla de no kora kutu bakara no koy nyama be to asan fe firigalo me tliga firige ul buga firi fem masan do bi chen na fu wunda nyona so be na fe no firi ne mi masan no chen do ta kul be filento donc grâce à la gatron be no de trompe chen do nyama ta ka che am fa mo kala ga nyama ko injate bi na ko sube assalamu alaikum awni nyankuma ne to Usman Jeng kabo Malila Bamako CEDEAO ye akanyola jere minke we benganta ku ka surasi mum be minisma kono kulu be toya minisma talenko ko purge ka terrorisme kele uma chier Mali kuna de Conseil de sécurité ré décision minta ko kata kabo Malila au buno violer au temps yininga fo au be fond de imposer en yere kan